Para Rabu, hadirin hadirat sami muljah monggo Allah. Ramadan ampon lara para elong iki atetun guleh panjenengan ampon latak kadenten boleh abang kia bulan soceh, bulan Al-Quran, bulan kabelasan, bulan saporaan, bulan pembebasan. Jadi kaangkui betampe kerong dan guleh panjenengan ngereng arang sarang menikmati persembahan kegembiraan dari tresantreh Pondok Pesantren Zainul Uyun Assalam lebat tarian rindu Ramadan. Selamat menyaksikan. Sambut Ramadan, ikhlaskan niat saat puasa, lapar dahaga takkan terasa, menambah iman dan juga takwa, sucikan hati, bersihkan jiwa. Ramadan, 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 rindu Ramadan. Ramadan, 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 Ramadan,
Ya ayyuhallazina amanu. Kami, santri Pondok Pesantren Zainul Uyun Assalam, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1446 Hijriah. Ramadan, 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 rindu Ramadan. Ramadan, 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 sambut Ramadan, ikhlaskan niat. Tuntaslah seteja rangkaian acara tasyakuran hifdzul Quran Pondok Pesantren Zainul Uyun Assalam Berenduan.